Kaai kebanjaya kari Itali menta kamit ban yakni rung sya ke World Cup arajar arpuhun riu. Hakaba menta kamit kan dei karai kabakut nagam ta kari Itali. Lahato kan yorung sya ke World Cup arajar arpuhun riu. Lane sai sinpat hakasin kabalai kan du biang ban yelekai haka World Cup. Namar ka jinglekai menta kamit persya ke Bosnia kan dei haka por kat ars pawa. Bat kan ikan dei ka rai ka bakut tedam menoban rung sya ke World Cup lakan dei ke Bosnia lan ikan dei ke Itali. Namar ke Bosnia kelap penlimno ke Wales haka semifinal playoff haka bat leya kaj hamadan damar sikol kad bah ke penalty shootout ke Bosnia kelap penlimno ke Wales da saula arko. Kad ba ke Itali klub penlimno ya ke Northern Ireland da Ireland gol haka semifinal playoff. Bat menta ke mid kini kun final hap dan ke Itali persya ke Bosnia. Kabadai artat ke rai ke pakut tedam ba menta ke mid lahato ke Itali kan yo elekai haka World Cup arajar punriu lani kan limno hak mat ke Bosnia. Namar ke tim ke ban job menta ke mid kan yorung sya ke World Cup arajar punriu. Kad baga tim ke Bandrem menta kamit kan duno kalintia jongka sya ke World Cup arajar arpunriu. Kendiat haba pas pangkari Itali ke Itali klayo balekai kaddu haka World Cup arajar katsau. Henry kam qualified syu lene kam yo syu banyelekai haka World Cup arajar katpra bat kumjuru ke Itali kam yo ban qualified sya ke World Cup arajar arpuar. Kum talada ke Itali menta kamit kan rembiang hakmat yang ke Bosnia kan deh hadu laisin lewat lenter ke World Cup. Bak Itali kan du banelekai haka World Cup ke turnamen ke bahetam hak pertai. Kejingelekai menta kamit hapdeng ke Itali persya ke Bosnia kan deru kejingelekai halaying jong ke Bosnia. Kejingelekai menta kamit kan sedang hak porsi tengmit kat arsipawa. Haka baka tarik pat kadai haka sitarik April arjar arpunriu. Nang ta saka pat ke final nagam ta giri Europe kadai hapdeng ke Sweden persya ke Poland. Napdeng jong kini ki art ligi tim ka kan rung sya ke World Cup arajar arpunriu bat ka pat kan duno ka lintiaj pan yo elekai haka World Cup arajar arpunriu. Namar ka Sweden klub limno yak Ukraine ka semifinal playoff. Kad ba ke Poland pat klaten limno ke Albania haka semifinal playoff. Kumta menta kamit ke final kan dei hapdeng ke Sweden persya ke Poland haka juga por kat ars pawa. Nang ta sa ke pat ke jinglekai banyak ni rung sya ke World Cup arajar punriu kad dei hapdeng ke Kosovo persya ke Turki. Na pedeng jong kini ki art ligi timru tang kawe kan rung sya ke World Cup kabade karai ka bakut menta kamit la kan de Kosovo la ne kan de ke Turki. Bat sa kawe pat ka final kan de hapdeng ke Czech persya ke Denmark. Na pedeng jong kini ru kawe kan rung sya ke World Cup arajar punriu kawe pat kan kudno ka lintia jongka. Ha ka baka jingleka jong kini menta kamit kan de karai ka bakut ba mano ban yorung sya ke World Cup arajar punriu. Namar South League tim na Europe kendang qualified menta kamit sya ke World Cup arajar arpunriu. Nang ta na lor jong kini kidang don sa art league tim kiban qualified na kiban rung sya ke World Cup arajar arpunriu lingba ka intercontinental playoff. Kawe kandai laisai menstep hapdeng ke DR Congo persya ke Jamaica bat kumjuru kawe kandai laisai menstep ke por Prasteng hapdeng ke Iraq persya ke Bolivia. Napdeng jong kini tang art ligi tim ken yorung sya ke World Cup arajar punriu lakan de ke Iraq lani lakan de ke Bolivia nangta lakan de ke DR Congo lani kan de ke Jamaica. Kumta hadu lasai menstep ngin sa tiplut ki ai ki tim ki ban jelekai haka World Cup arajar punriu na ki de ki bedang hapne kun lingba ke playoff. Kublai sibun.